ngoba abaningi babe ngamqondi ukuthi uthini umntwana wakwaphinda angene ngo1994 uma ethi akuphelele lapha eNingizimu Afrika uma amandla amakhosi engacacisiwe. Wayilwela lokhu kumntwana singavele kusukuma umuntu ekseni ayibize ngenkosi. Wayilwela ukuthi konke kube semthethweni kulandele isigaba sobukhosi. Sengiqedile-ke ngephuzu lami lokuqala. Sengiza-ke manje ephuzwini lesibili ngoba acelile amaphoyisa ukuthi umhlangano wethu usheshe uhlukane kusakhanya. Iphuzu lesibili lalelani-ke bakhwanazi. Akaze isilo sibeke umnomzana uNcube njengenkosi. Ngomhla ka-31 October ngangikhona mina emhlanganweni eMashobeni. Asikazi ungaya kuwo wonke amavidiyo ongawathanda. Asikaze isilo simbeke umnomzana uNcube njengenkosi. Ngakho-ke uma kukhona umuntu oyibiza ngenkosi akekho emthethweni lowo muntu lowo. Ngakho-ke ngiyafisa siqonde lokhu bakhwanazi ngoba abakhwanazi abasegcekeni eNdlunkulu. Inhlonipho thina siyifunde lapha kubakhwanazi. Abakhwanazi bayisibuko sokuthi isigaba sobukhosi sihlonishwa kangakanani. Ngakho-ke akaze nangelodwa ilanga isilo sibe nongabazana uthi lelizwe leli labakhwanazi. Asikazi isilo simemezele inkosi phezulu